Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila-ke. Mina engizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha kuleli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ucindezele-ke ibhathini subscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje. Okay, bisho nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi-ke uyithole zonke-ke iy'ndaba ezintsha sikulethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke. So ungawenza-ke nje lapho usicindezele ibhathini usubscribe njengamanje-ke. Udaba ekulethele lona impela lithi-ke hhayi impela kushubile zibambene ngehluthu laphana-ke kulokuwina ukhetho laphana-ke mhla 29 May phakathi kwe-ANC ne-MK-ke. Nombani impela-ke uveza-ke ukhipha amaqhinga akhe. I-ANC laphana-ke siqashe inqwaba yabantu-ke laphana-ke bamasipala kusolwa ukuthi abantu-ke vele-ke ababekhankasela i-ANC na-ke laphana-ke bevolontiya-ke i-ANC laphana-ke isivele-ke yabaqasha-ke laphana-ke inqwaba-ke yabantu-ke bebe sebekhomenta-ke bethi hhayi impela kushube ngempela-ke. Nombani-ke laphana-ke uzimisele-ke laphana-ke bakhankasa ngendlela-ke ezingafani, kodwa ngifuna ukuthi mina-ke wezwa ngami ukudlalela-ke ividiyo-ke uzibonele wona-ke ngawakho amehlo. Ngizosicela kuwe laphana ukuthi masuzibonele-ke laphana ungene ema-comment section-ke ufike ubhale phela usicabangani-ke ngalo-ke lolu daba-ke lokhu-ke masicindezele ibhathini nje usubscribe nje, akubiza imali, kumahhala nje. Wakho nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke nawo-ke le video-ke awuyithokozele. Masosha kaThambo manibheka nokwelithatheni ukhetho bukani u-ANC wenzeni eThekwini. U-ANC usevele waqasha wonke amavolontiya ka-door to door wakhe wafaka waka-UIP asebenza wonke amavolontiya ka-ANC manje. Shula umuntu angawona u-ANC manje akasebenzi. Masosha kaThambo bukani u-ANC esenzani amavoti a-ANC wonke lawo amavolontiya adenza u-door to door nge-weekend ngiyawazi. Kusho mina ngabuka ngakala thuka wena. Umbuzo wami uthi bebengaqashwa ngani labantu kusenesikhathi waye beqashwa manje sekuyiwo okhethweni. We are asking the ANC government, why are you employing these people now? Buka bangakanani, ayikho into enje kade yenzeka la. Buka amavolontiya ka-ANC wonke la u-door to door members, buka amavolontiya ka-ANC. Naka. Umkhonto kamanje uzokwenzeka ugcina usulahla ikhadi phansi kumele kufuna umsebenzi. Silambile bafowethu, silambile ngeke singavumi ukusebenza.